Ngaphakathi kwalomakhiwo lapho zihlanganiselwa khona ngawo wonke amalimi asemthethweni ezweni lekhethu namzi ezijujileko. Unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi akuvikelwe i-ANC bona ijame ngobutsha nangasinjalo iyokuphelela emoyeni. In no time, we are confident we will find 3 suspects, which we do have an idea who they are. Ukomishinara wamapholisa uFani Masemula uqalise inyawo ehostela yeSoulsville ePitoli ngemva kokudunyuzwa kwabantu abali-12. There are no survivors in this crash. However, the investigation is already underway, but we cannot rule out reckless and negligent driving. Kubhubhe abantu abalikhomba engozini yekolo endleleni N12 phakathi kwe-Orhis neMalahleni eMpumalanga namhlanje kuseni. iBafana Bafana ithomile ukuzibandulela imidlalo yebhigiri ye-AFCON eyokudlalelwa eMorocco ukuthoma amalangana kama-21 inyanga le. Zihlanganiswe sichama esikhutheleko setafula yendaba zesiNdebele kwa-SABC emoyeni zethulwa nguThulani Bongo Lotshani Makhaya. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ukhombele inthunywa ezikhambele umhlangano omkhulu omkhandlu we-ANC elizweni ebanjelwe eBoksburg ukuthi zivuselele ihlangano le nangasinjalo izokuchabalala nabekethula umbiko onabileko wezepolitiki. uRamaphosa ukhulumise ungakasebenzi kuhle kwe-ANC emakhethweni wango-2024 kanti ihlangana nezinye izinto uRamaphosa ethule umbiko ngazo kunzinza kwamandla kwezamazwe ngamazwe malungana nokusahlelwa kweSewula Afrika i-America. Unless the ANC succeeds in renewing itself, we will perish. Lo mlayezo vela kumengameli we-ANC ukuthi akuvuselelwe ihlangano le nangasinjalo izokuchabalala. Ihlangano le isebujameni obubogabogako kanti umengameli wayo ukhombele inthunywa zehlangano ukuthi izikhulumisane ngemphumela yesiqundo se-SACP sokuzijamela emakhethweni azako. uRamaphosa uthintene yamakhetho wokukhibelela abanje elizweni zombelele ukuthi aveze ukuthi ungasebenzisani kubangela ungathumbi begodu kuraranisa abavoti. The Secretary General will report on the discussions that have been held with the SACP on a bilateral basis with regard to the decision that their conference has taken. Umengameli we-ANC uhlabe kumbi inhlangano ezifana ne-AfriForum wazisola ngokuthi zisabalalisa indaba ezimamala ngokubulawa kwabalimi abamabhuru. The propaganda of these false claims has real implications for our sovereignty, international relations, and national security. It is essential that we counter this narrative and defeat this agenda. Kwezomnotho uRamaphosa uveze ngokunabileko ukuthi amaSewula Afrika angasebenzisa njani izisetshenziswa zemvelo emkhakheni wezokubuyekezwa kwamandla. Kusiswe imali engaphezulu kwe-100 billion yamaranda emahlelweni nokubuyekezwa kwamandla eMpumalanga Kapa neTlhagwini Kapa. We need to be bold in developing new industries like battery storage, renewable energy components, and electric vehicle production. uRamaphosa uveze ukuthi ezinye zezinto ezibangela ukuthi i-ANC ingasebenzi kuhle emakhethweni omnyaka opheleleko kusungula kwehlangano i-MK Party ukuhlogeka kwemisebenzi nokubogaboga komnotho ukuhlayela kwezenzelwa zomphakathi nokungakathabi kwabantu ngobukhohlakali. Asizwe umbono wakho mbukeli ngenkulumo kamengameli we-ANC yokuthi amalunga we-ANC akavuselele ihlangano yabo nangasinjalo izokuchabalala. Nakumbono wakho yalandela mbukeli. Abaphathi abaphezulu kwe-ANC ibona okumele beziluka amakhopha kuqala. Vele abantu abasanathemba ehlanganweni ne-African National Congress. Bake bazama indlela yokuvuselela i-ANC iyafa iyaphela ngoku. Noma bangayivuselela ngeke kusalunga. Anengikhulu amasela lapha.
akuselate kakhulu ikakhulukazi umengameli uma ethi kumele kuvuselelwe i-ANC. Abantu abaningi i-ANC basuke bayenze makwabo namkha i-ANC yomuntu othize. So uma singayivikeli vele izokubhubha i-ANC. Ayingavuselela izochabalala. And alikho elinye iqembu esithembe lona ngaphandle kwe-ANC. Akupheli corruption leyenzekayo. Sizotsho sikwazi ukuyithemba i-ANC kwakhona. Umbono ngeyombukeli SABC izokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Kani ukuzwa ukuthi into zikhamba njani ngelombuthano we-ANC silalamela umbikindaba we-SABC uPhilile Msiza ose-Badgewood Hotel eKempton Park. Akwande namsiza lichingile akhe usithathe usibeke bona kukhamba njani ngapho. Nangambala Thulani sise-Badgewood Hotel ekuruleni eJohannesburg lapha ekuhlezi khona umhlangano omkhulu wehlangano ye-ANC wehlandla lesihlanu. Kanti ukhumbuleke ukuthi imbizo le kubingwe ngayo ukuchaja ituthuko yehlangano le ukuyiqinisa kunye nokuqinisekisa ukuthi kuchejwa imigomo namkha kuvuselelwa imigomo yayo. Kanti ihlangano khunye kuzokuchejwa indaba yokuphumelelisa amahlelo akhulunywa embizweni ezidlulileko. Kanti njenganje nginomhleli wendaba zepolitiki khona la kwa SABC uMzwandile Mbeje. Mr Mbeje sakulotshisa kwamukela endabeni zaka-45. Siyakwamukela sibikelele nakubalaleli. Siyathokoza. Mr Mbeje, phambilini kubonakele umbango wangaphakathi ngaphakathi kwehlangano le ye-ANC. Ubona ingasuthi emhlanganweni namkha embizweni enkulu kangakaleya namhlanje izozicheja namkha izobucheja unobangela owenza imibango ngaphakathi kwehlangano le? Sibonga kakhulu njengoba nje sikhuluma nawe kumanje unobhala we-ANC uFikile Mbalula uMatasa wethula inkulumo emayelana neqembu lona ngokwalo ukuthi yini izinkinga ezibhekene neqembu, yini iqembu eselikwenzile, yini elingakwenzanga. Enye ke yezinto leyo phindi abazokwazi ukuthi bekhulume ngayo ngoba phela umhlangano onjengalo nje obusushilo umhlangano wokubuyekeza izinqumo ezathathwa emhlanganweni ka-2022 ngesikhathi bekhethela ubuholi. Kusukuthi ke phakathi nendawo kumele bebe nomhlangano omkhulu njengalo ukuzobheka ukuthi selokhu bakhethwa kusongo 2022 kuza manje yini asebenzile. Into esiyaziyo ukuthi ke yenzekile mhlambe yaba yimbi kakhulu kuleli qembu ukuthi ngonyaka odlule ngo-2024 baye bazithola behla kakhulu okhethweni okokuqala baba ngaphansi ka-50 yingakho ke sinohulumeni obambiswana lokuthiwa i-GNU. Ezinye zezinto ke unobhala asevele eseyithintile ukuthi ke sebeyibonile. Kuningi ke okunye abazokubheka njengeqembu ngoba phela nje obusushilo kulomhlangano kumbe lembizo nje obushilo yanamhlanje eyokubheka ukuthi so ku-2022 kufika manje amaphutha esiwenzile imaphi kufuneka siwalungise kanjani esikwazile ukuthi ke sikwenze kahle ikuphi kufuneka siqhubeke kanjani. Mr Mbeje uthinda indaba eqhakatheke ukukhulu kwamambala indaba yokwehla kwembalobalo namkha yokwehla kwe-ANC emakhethweni adlulileko. Njenganje akhe sicheje indaba yebumbano. Ubona ingasuthi ibumbano liqhakatheke kangangani ngaphakathi kwehlangano ye-ANC? Enye ke izinto eyenza ukuthi ke ngisho neqembu leli lehle ekuvotelweni ngabantu ngoba bebekhombisa ukuhlakazeka. Enye nje izinto engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu ukuthi kugcine kuneqembu elihlubuka kwi-ANC elinjenge-MKP. Uzokhumbula phela ukuthi MKP ihlubuke ikakhulu kwi-ANC ngoba iholwa umuntu oyengumongameli we-ANC. Kusho ukuthi wakwazi ukuhamba nabantu abaningi abebevotela i-ANC okusho khona ukuthi ke bekuvele lungekho kahle ubumbano njengoba ubuza. Ngiyacabanga ukuthi ke leli thuba abanalo namhlanje kulezi insuku ezine bezihleli la izinto abazozibheka ukuthi kuze kufike ekutheni omunye womongameli beqembu bethathe imithwalo yabo behambe bekwenze njani, yini okufuneka siyilungise. Into enjenge-NGC ibheka izinto ezinjalo ngoba ubufakazi lobuthi umdonsiswano ukulwa ngisho mhlambe ke enye into ngaphandle nje ukukhuluma ngeqembu kuphela ukhumbule phela ukuthi iqembu leli elisembusweni. Uma ngabe iqembu lesembusweni inhloso ukuthi likwazi ukuletha izidingo kubantu, umbuzo ukuthi
liziletha izidingo ngendlela efanele na, ngoba phela abantu uma ukuthi izidingo bayithola ngendlela efanele bazokwazi ukuthi mhlambe belivotele, kodwa uma benenkinga bazokosho ukuthi cha sisicabanga ukuthi kungene omunye. Futhi udaba lwenkohlakalo nalento ke siyibona ke yenza kuMadlanga Commission yizo zonke izinto lezi ngempela iqembu kufanele ke liyisukumele. Siyacabanga ukuthi ke lo mhlangano uzokwazi ukuthi ubanike umkhombandlela. Siyathokoza Mr Mbeje. Loyo ke ngumzwandile Mbeje, umhleli wendaba zepolitiki khona la kwa SABC. Kanti njenganje imbizo le iragela phambili begodu sizokuphela sikujubhulela yona kancane kancane ukufika lapha ifika khona ekupheleni ngelesine. Khumbule ukuthi ihlangano nomunye umnqopho wehlangano le kuvuselela namkha kukwakha ihlangano le ngobutsha kunye akithi-ke kunye nokuqinisekisa ukuthi bakwakhiwa ngobutsha amathuba wemisebenzi kunye neentshijilo ezikhona lapha eSouth Africa pha. Njenganje asibuyele kuwe studio Thulani. Mbina Nkomo, siyathokoza loyo mbikindaba wethu uphindile Msiza uspikela bunqopha kumbuthano we-ANC obanjelwe eBedford Hotel eKempton Park bekakhulumisana nomhleli wethu wendaba zepolitiki uMzwandile Mbeje. Asirage nazo. Ukomishinara wamapholisa uFani Masemula ukhambe wayokuhlola ehostela eSolsville eNtshonalanga ePitori okulandela isehlakalo sokudunyuzwa kwabantu abali-12. Hlangana nabo nabantwana abathathu ngomgcibelo. uMasemula uthi amapholisa asabhudulana nabasola abathathu abahlotshaniswa necala lokubulaleli. Ukomishinara wamapholisa uFani Masemula uthi basafunana nabasola abathathu abahlotshaniswa nebangamahlule eyenzeke ethaveni esehostela eSosville ePitori. Babantu abali-12 ababuleweko lokhu abatsho amadoda agada ahlomile aza kungena ngendlovu yangena ethaveni adumuza wonke umuntu. Bali-13 abalimeleko. uMasemula uthi balandela imhlala eqinileko kanti uyazithemba ukuthi abasolwa bazokubanjwa msinyazana. The latest incident, we do agree that we must intensify our operations much more than what we are doing. We are still investigating the motive for this incident, but however, we do have an idea of what may have led to this incident. However, intelligence is still gathering and analyzing information that has been received. In no time, we are confident we will find 3 suspects, which we do have an idea who they are. uMasemula uphawule nangokubulawa kwakafakazi owaziwa ngo-Witness D owethula ubufakazi phambi kwekomishini kaMadlanga uMaurice van der Merwe odunyuzwe ngaphandle komzakhe ngelesihlanu ebusuku. Uthi okwanje basolwa abathathu ababotshiweko ukuyokuchukwa ngembuzo. In this case, 3 persons of interest have been identified and 1 has been taken in for questioning as police investigations continue. We are confident that soon we will register a breakthrough as the police remain on high alert for those behind the killing of Mr. van der Merwe. Amapholisa ayaraga nephenyo. Ubhubhe abantu abalikhomba engozini yekolo yendleleni N12 phakathi kwe-Ogies neMalahleni eMpumalanga namhlanje kuseni. Ikolo yencane ichayisene nevenyani ithuthi impahla ngemva kokuthi enye phakathi kwenkolo yembili iza kulahlekela lawulo ichinge ngehlangothini lenye ikoloyi. Abantu abahlanu ababhubhileko bebangekoloyini encane kanti ababili bebangevenini encazana yokuthutha impahla. There are no survivors in this crash. However, the investigation is already underway, but we cannot rule out reckless and negligent driving. Abachayeli bayelilisa ukuthi batsheje khulu endleleni nabachayelako. Nasibuya entolo. Bekumnandi khulu kwaSomphalali ngathi singahlala sibambisene ngaso sonke isikhathi. Into ekhulu kakhulu ukuthi thina sigada ukuthi lo siko namaciko awacekelelwa phansi. Bekumnandi kusindwe ngebekonyana eminyanyeni waqobe eminyaka umbuso sitshaba wakwanzunza Somphalali ebeubanjelwe emthunjwa ebeyaziwa ngeVrystaat eKwaGafontein eMpumalanga, iMpumalanga Cultural Experience.
sesaraga nendaba laphambukeli nazikuphundileko indabezi uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe. Abosomabhizinisi abahlukahlukeneko eMpumalanga bathi kucakathekile ukubuyisa ikambiso yekadeni yokukhumbula abaholi bendabuko njengokuthi abosomabhizinisi namalunga omphakathi bavakatshela amakhosi bayowabuza amavuko. Bakhulume lokhu ngesikhathi ihlangano engasebenzeli inzuzo iJosi Banyoni Foundation nabanye babosomabhizinisi bavakatshele kwaNzunza Mabhoko eMthambothini eMpumalanga ngomnqopho wokuyokupha ingonyama yakwaNzunza uMabhoko wesithathu izibo. Bebasekele namaphaliswano webhola eragwako endaweni zemakhaya. Umbiko sewuhlanganiselwe nguComfort Masombuka. Bosomabhizinisi abahlukahlukeneko bakwaNdebele abathuthukileko abafike kwaNzunza Mabhoko eMthambothini ngomnqopho wokuzokulotshisa ingwenyama yakwaNzunza Mabhoko uMabhoko wesithathu esigodlweni. Usomabhizinisi uJosi Banyoni weJosi Banyoni Foundation obekadosa phambili abanye abosomabhizinisi uthi ngaleli vakatsho bavuselela ikambiso yesintu yokuvakatsha esigodlweni bakhupha isithathu sekosini. Nasiza lapha thina sijabula kakhulu size kubabethu kulikhambe sazibopha ngalo ukuthi unyaka nonyaka njengabantu esisedrobheni size kubabethu sizomlotshisa awasilotshisa ibipilo kubabethu straight call nokuvuselela ukuthi babethu naka eholweni awukhambe kuhle kuphela nje. Ibangana hlanu kwesigodleni sakwaNzunza Mabhoko umuzi womgwalo odume phasi lonke zombelele uDokotela Esther Mahlangu obekagidinga ilanga lakhe lokubelethwa mhlapha nje. Bavakatshile nakwakhe ngomnqopho wokuthenga imisebenzi yakhe yezandla enziwe nguye ugogo namanye amalunga omphakathi. Omunye wabosomabhizinisi uMvimbi Masilela osekela ngemali nephaliswano lebhola eragwako iShakes Tournament elibanjelwe eMthombo Muhle beyaziwa ngeKwaGafontein C ubeke nganasindlela. Namhlanje ngoba ngoDisemba sithe sibuye kodwa sizohelebha abadlala ibhola sithuthukise umphakathi weKwaga ukuthi ukhule uye phambili. Sikhipha abantu abatsha emadragsini, sikhipha abantu abatsha ekubulelesini. Umhleli wephaliswano elusifiso Shakes Gabini ukuthabele lokho. Kuyangithokozisa kakhulu ukubona abosomabhizinisi bangena ngaphakathi kwe-tournament bazama ukuthi sibambisaneni sikhulise ilutsha la and sithuthukise nezemidlalo ngapha kwaNdebele. Lokho kuyasikhuthaza ukuthi senze more ama-tournament i-community zonke ngapha kwaNdebele. Abakhulumeli isigodlo sakwaNzunza Mabhoko bathi zonke lezi ziphekhe zafika la esigodlweni namhlanje isitshaba saganyulelwa zona ngomnyanya weholweni. Endabeni ze-SABC ngikuComfort Masombuka ngikubikela ngisemthambothini eMpumalanga. Angale ibhayili amadoda amabili asolwa ngokubulala intombi zawo nabekavele ekhotho kaMagistrata eBethal eMpumalanga. Uzinto Thabethe usolwa ngokudumuza intombi yakhe amahlandla alikhomba wayibulala uZanele Dlamini ngosinyikaba womnyaka opheleleko. Icala lakhe lithulisele amalanga nakama-27 kuTjhirhweni womnyaka ozako. Kanti omunye godu uBetneko Shabangu weminyaka ema-70 obudala usolwa ngokuhlaba intombi yakhe ngomukhwa. Intombi yakhe leyo ineminyaka ema-73 obudala ngenyanga epheleleko. Icala likaBankhulu lo lithulisele amalanga nakama-26 kuvela Bahlinze umnyaka ozako. Asho nje ukuthi abasolwa bavelile enkantolo yaseBethal namhlanje lapho kade kulindeleke khona ukuthi bafake isicelo sabo sebhayili. Utheke mabevela phambi kwenkantolo base beyasilahla isicelo sabo sebhayili. Nakube umbuso kade kulindele ukuthi uqhubeke nokuthi abasolwa bafake isicelo sabo sebhayili. Injalo ihlangano engalawulwa mbuso iJuet Multipurpose Organization beyihlanganyele nababelani abalekelelo lomphakathi bazokurera amano okulwisana nezenzo zokuhlorisana ngokobulili, ukufundisa ngokubika izehlakalo zokuhlorisa nokwakha ukuphepha ngokubambisana namapholisa. Bebahlanganyele emakhiweni ebeyoLisondo eMthambothini ngeMgababa eMpumalanga. BeJuet bachochozela imibuthano enjengale. Senze more campaigns. Sikhambile ama-mall ngoba kulasi sokuthola itarget eningi, sikhambile amaklinika nenkolweni. Phela nabantwana besikolo nabo bayahlukumezeka. Ngicabanga ukuthi isolution ingaba ngiyo leyo. Bezokuthuthukiswa komphakathi bathi abantu bangathuli nabahloriswako.
bontate le bona ga ba abusiwa ba seke ba tshaba go report ba seke ba tshaba gore ba tshegiwa because if ba sa report ga go stope go nna go ntse go tswela pele. Amalungu omphakathi azwelana nake bakhahlunyezwa phambilini. Isolution engaba khona ukuthi abantu abatsha sivamise ukukhambela ama-program afana nala and then ngale kokukhambela ama-program afana nala sibhukhe nama-therapy lawa mahala ne-social development nakuma-local clinic so that sikwazi ukuvuseleleka ngaphakathi. Nasingabambana sibe inyanda yini nethemba lokubana singaqeda ukuhlukumeza kwabomma nabantwana ephasini. Abeba lapha bathi bazokuchochozela ukuthobelana emindenini nanyana sekudlule amalanga ali-16 wokulwisana nokukhahlunyezwa kwabomma nabantwana. Izakhamuzi ezihlukahlukeneko zesifunda seMpumalanga zithi ukuhlangana kwenchaba ezahlukahlukeneko eminyanyeni yamagugu esifundenisi kunothisa amagugu namasiko enchaba zesifundisi. Izakhamuzi zikhuluma eminyanyeni wacobe eminyaka wombuso sitshaba wakwanzunza somphalala ebe ubanjelwe emthunjwa ebe yaziwa ngeVrysewyk eKwaGafontein eMpumalanga. Wanonyaka bewuhlanganyelwe neMpumalanga Cultural Experience. Zinchabe ezihlukahlukeneke ezivele yingini zeMpumalanga ngokuhlukahlukana. Pheze wonke umuntu bekaphelele ngevunulo yesintu. Bazokulalela inkulumo zamakhosi nengikhulu zembusweni ezivele eminyangweni kaHulumende ngokuhlukahlukana. Inkosi yakwanzunza somphalali uRobert Mahlangu wethula inkulumo yelanga khala imizenzo zokukhahlumezana ngokobulili. Njengoba siya kuma holidays kaDecember siyazi ukuthi kunenge okwenzakalako so siyabawa ukuthi abantu bekhaya abacheche kakhulu bahlale emakhaya bagidinge lama holiday ngendlela efanele. Usomkhandlu wezamasiko zemidlalo nezokuledla eMpumalanga uLiya Mabuza uthi bona njengomnyango iminyanya le basazoyisekela yonke sekubalwa newakomjekejeke neweholweni. Sirakelele phambili ngokuthi sisekele ijima laseholweni nalejima lakamjekejeke eliba khona unyaka nonyaka. Izakhamuzi zeMpumalanga ezivele enitshabeni ezihlukahlukeneko zibuka ubuhle bebulapha. Bekumnandi khulu kwaSomphalali ngathi singahlala sibambisene ngaso sonke isikhathi. Ngikuthanda namuhla ukuthi ngifunze ngekwehlukana kwema-cultures like masiko. Ngifunze imigifo yemindebele bengingayazi bengicala kuyibona namuhla. Namhlanje ndijonze swakutala ngopfu la kwaGafontein. Ngopfu leswi nga xidyondza ndijonze emambalelo yabo mandi tsakise ngopfu emambalelo ya kahle. Endabeni ze-SABC ngingukhamfat Masombuka ngikubikela ngisemthunjwa ebeyaziwa ngeVrysewyk eMpumalanga. Ezimali iranda lehlile nakulinganiswa nezinye imali ezinkulu.
Siyalandela sesizulu ngesimbi ekhomba kusasa zikhona zesiswati ngesikhathi esifanayo. Ngiyukhobongile.